ama sain Akashvani aizol ngai thatu te chibai kan book chewa voin hi November ni som pakhat ania regional news unit ina kan program buat sai hun kha kan thlengani kan shia cheu angin tun thole ni November ni sari kha vote kan thla kan ni kha mun tina vote kan thla ka khami vote thak chungchanga kan han review tur chungchang program ani a heta hianin professor J Dongela kan soma ani hianin hunrem chang takmin pe a hi kan lom hle maya ani hi Department of Political Science Mizoram University ani a I kan kalchila hei hun online min pe kan lom hle mai ama sain kapu chi bai a chi bai le hei thole nia vote kan thak dana khanin khamini borak shim kha I enge I mu dan le alungoi thak hle in ka ria tin tunma atanga in than kan local pui to angin eng ma tharum tho nam lowa chuan har san na eng ma am lowa zalen takin veng than khada pe chuan dal sri atang hian anin tran to a ti chuan vote an thlak mu ba thatakin chuan mun than khada pe chuan dal riat thlengin an thlak an tia a chan chu a polling area lut man ho kha thlak theina presiding officer na phalang khan chu tiang chon dal riat thlenga thlak po khanum ta in thlan ma sa nen ngai tu chuan in thlan ma sa khan 81% velania person khat vel jun kan phalo ni na ranga engpo ni se 80% ka kan kai rim a tha tho khada ma ro chu in thlan ma sa kha kan phalo dewa chuan mi puin vote thlak kan ngai pai mo a vote kan thlak thla alo mom rual hian kan soi berle du chu hemi vote thlak hi a khoi muna po ni ta se man mol homila ti chuan jinga tang hian thak ma tu mila atlai lam hi chu ngak lovin alok theilawa office na thok le ngamo na trul ne ani lo kha chuan vote hi chu thak ma tu mila ti khan kan percentage po hi tuna hian a thajok dewa ngemo kan tia a chia chu ni me lo tu na po 80% kan kaya ma ro chu in than ma sa sang ni sompret in than kha person khatin kan phalo dewa ti thu chau ania chulowa kha chuan alungoi thlak le in ka ria tin MPF in an ti tha a chumi rol chuan political party ho po in engamo dan kalin thil engma an ti lowa tratakin election model code of conduct an zoma tin MPF an tho pui thaboka chanchin bu mi lam point an thok tha election duty ho po ha tak le rim takin hey democracy lotin theina nan fe chuaka than phei chu mumia lawa tleiwara hatyang in than boy pui te po anoma tin security force lampo neta se an thok tha chuba ka ami pui te vote nei tu ho po in kan chan vo country thiama ayang ki ma hian alungoi thlak ni in ka ria Mizoram kan ni nanga ming kan cher to na mi poinen ton thlaka min ngai in thlanna fel file le thiang lim kan nei theile hi alomoma pathena na po lom thu soila train ka ria tuna kan komme professor J Dongel hi kan soiwe lok tu khami vote kan thak ni khanin All India Radio News 1 in dar so matangat lai dar li le pel thleng khanin live program kan siama khata kan panelist pakhat kha ani a I khamini po khanin ngai thatu te chu kan van nei via wani ti te po report te po kan tel chumi chu ni a le mi chen khat chuanin vote kan thlaka khami nu thakha don hi a chiar ni nga ya enge tinge le ti hi an soi ve a chu a chan na te min lo shil thengem nia keimani Mizoram role hian state bali dang po in thlang anoma tuna hian a role in state panga kan in thlang ani chu Mizoram ania Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan le Telangana te anita chuwang chuan engwangin nge vote kan thlak thakhat no ade cherani don ti hi zo turom tak ania ngai van turom tak zani amaro chu Election Commission of India hian fim khura Election Commission of India hi parliament thune na noya pom lowa tin sarkar thune na noya pom lowa zalen taka in thlanna fel file thiang lim om theina turatana na thok ania atrul chuan prime minister pon khak mai ani tuntruma po prime minister le minister tren khat pon khak mai ani Election Commission of India hian chuan hemi state panga in thlang turan ni awang hian until nan
state mun than khada an vote thak zo rol khan chair ni ta se khami result khan ale pega vote thak turte real ru khati boy thei dona ati chi ai dona chuwang chuan state panga in thlang tur zong kha an vaya hemi in thlan process hi an zo ma lo chu result hi an da thata ni chu achan chu in thlan kalme kan ni awangin hemi in thlan na ti boy tu le real ru ti boy tu le ti chi ai tu khom lo ram se ti kha election commission of india du dan ania chuwang chuan nisari khan mizoram in vote kan thlaga chumi rol chuan chhattisgarh da mla sit som ni an thlaga tin state tren khat le state lian ta chu voi thum voi li voi nga thleng po in vote hian thlak thin ani achan chu keini chu kan ram hi kan wan ne ya tharum tho nam lowa in vo na am lowa in ri grab na am lowa engma har sadna siam anum lo wangin keini chu zalian takin kan in thlang thea chu wang chon a rolin ni khadin vote kan thlak maya ma se state tren khat chon ni lowa khatenga in ri grab na te in vo na te le tharum tho na te thunun theina tura tan khan security force ho kha an ngai thina chumi security force ho ne ta gan duty theina tura tan khan si tlem te hin thak khan face by face in anin thlan tir thrina chu in thlan a ore na po ni ta a chuwang chuan state panga in thlang tur zong zo fel ani huna chu vote chial ni ta se tu po atling se tu po in sarkar na siam ta se chumi nu a chuan vote thak tu tur anum to don lowa vote nei tu te real ru kha ati peng don lowa chumi fel file le thiang lim in thanam theina turatan malak na ani wangin keinin vote kan thak zo thakhat vel result hi kan nga ngai ania hi election commission of india malak na le until ti in thanna fel file le thiang lim theina turatan an malak na ni ti kha kan riat puya kan riat sakpo athrae kan riat thiam ngai ni Kovela chuanin ramzalen hi kan ni deu vek to ta maro chu kan kalpui dan hi ain ang chuang lowa in thlang ram ti sang kan omani kan in thlan dan in ang lo india in thlan dan system hi toite in min lo sai fia sak le ta che india hi chuan ama khan kan dan puya hian mi kum som ni pakhat atlin to chuan vote anei theya ma se khami dan kha siam dang lamin ti chuan tu na hian kum som priat chinin vote an nei thei to a chuan hemi in thlan kan tia hian abik takin mp lok sabha le mla chuan local body kan ti te district council ani mo municipal council po ni ta se town committee ti vela hian mi puin andu ber vote an thaka chu direct election kan ti ta ni mi puin vote an thaki ma se in thlanat thlen khadi indirect election a oma achan chu mi puin kan thlan chu aten an thlan kan ayo aten an thlan kha nom ta ni kha indirect election kan ti ta chu tiang che nge ni kan ti chunen til nan mp rai sabha te hi mla kan thlan tlin ten an thlan ania chuan chu tiang bok chuan president of india po hi mla le mp kan thlan tin ten an thlan ania tin vice president hi mp hovin an thlan ani ta anni kha chu mi pui thlan chi ani lovin mi pui nanai o an thlan ten an thlan ania kha indirect election ania ma se mi pui en ke ma ni nge yen vote kan thlaga kan thlan ni chu soi tong khan mp lok sabha te mla te mdc ti te chon municipal corporation te municipal council te local council le village council ho vairama chon gram panchayat antita chung ho chu ania chu mi puin vote kan thlak dan ania india hian direct le indirect amta chon america ve thung chon primary election ti hian ne ya entilnan anin thandon hian party a hinan enroll phada party an enroll dan chu democrat ava enroll to chon in thana khan democrat a pek nge nga ya republican a enroll to chon republican kha pek nge anga ya chu tiang chuan an kalpui ta anni chuan ma se democrat emo republican a enroll lo kha chon adu kha api theita chu tiang chu us a chuan an kalpuya
tin primary election hian nei phot an ni chuan chu mi zo a asang bar pani atang khan in thlan na rang yan until nan Fulbright program a US a Ohio State Cincinnati kom lai po khan mayor election an neya kata khan primary election an da chwa atom na in thlang tur an thlan chwa tur padi vote mo sang ber kha party na nga ni thlat mai ni so democrat ve chumi pania changchon final voting kha anti leta an ni po in hetiang hi thil thleng zen lawan ni antia ka soyom zia jok chu democracy rama treu po hian kan vote thak dan ain an lo dan kha ania India ero hi chuan hey party tamna ram multi party system ania Lok Sabha tam apiang hian party thar hi ding ani chu Election Commission of India in rest al turi kha India kan din mun ani ale lama chuan kan zalian phiana amoro chu party hi pun bel zela democracy treu kan ni na in India in vote kan thak dan le America in vote an thak dan te France in vote an thak dan te ki ai nang lo reda kalphung khai nang vek lo ni vote thak dan ni nang vek lo ni democracy ram treu wa po ti kha kan ria da thange abeng war thak khop mai mithiam nge nan han sei hi chu toy te fia de umai han min han shil thiam thin hi kan lome chuanin zona shanpa ka zot tolonga professor J Dongel hianin ama ngai mozwal atop na min han shil se thange mizo te le mizoramin riat kan hlona le khovel po in min riat India rampum po in min riat na so in thlanna fel file thianglim in rikrap nam lo twal tha nam lo tharum tha nam lo vote in ruk sagom lo hi ania alomum khop meya chuan poisa sen chungchang po ni ta se state dang ne han khai hin hi chuan aziaw ma tin khoi la ya mo du tu sam lo diu se lo mai the amaro cho ke ni Mizoram context a du tu sam lo kan ti chu state dang nen han khai hin chuan thatok tak ala ni thowa ka soi du ber chu ma ni vote hi democracy kan ni na nga kan lut na ania chuwang chuan vote le ti te hi em hi chu ka ring lowa lo ram se katia chuwang chuan kan than chu kan ai wa rural tul te hian thata ga ro an real theinan real rule thinlung ti tak zada kan than angaya chuwang chuan thianglim taka kanai o te hi kan than chu hi angai bokani chuwang chuan political party in emo candidate po ni ta se manro thiang lim lo hi chu manglo ra mila ti hi ka soi do a chuan tunrum in thana hian soi to angin tun thleng hian vote chair ni tu ri ti dang lam alan ni lowa cholnia anrot thlat me ya he chu keini ta ni poimo pathian kan biak na ni ania chuwang chuan Election Commission of India hi chuan ngai tu na seangin an lo ti dang lampo be se yela ko ran roi tu te le thlom ngai pol roi tu te po in political party te telin lekha an pilut le a chuwang chuan min lo bal lui lo ram tu ra ngai la kan chol ni pathian kan biak na ni hi chu min za sak ram se ti hi chuwang chuan engwangin tun truma hian chol ni a hian min lo bal lui tum le nge ni ti hi hin ngai to na ati thui khop meya engpo ni se hun ala oma he vote chair hi chu pathian ni lovin nidanga an lo son tura ngai ta ila tin ngai to na po siang tura be se ila ti kha khalai kha karon soi bel do ni Professor J Dongela ania kan komta kha kan lom hle mai I chiang takin in than chungchang wak vet te aron soyatin top na khan beldu chu Professor J Dongela hi Fulbright Senior Research Fellow ania hi mithiam tak ti to meng he mitlang lo ni na kan sha thiam dan tu chan zirti tu zinga po mithiam tak te USA atanga he Fulbright scholar ni pha ania hi mizo na thak zinga chon som po hi kan lating om love chumi som po tling lo zinga chuanin atela tin mi pa phe chona pani na ania hi kan chuang tak se ti kha kan sei tel du ngala tin voina I hun thataka wangin kan loma du sakna kan hlan ngal bo ke che kalome ke po